Assalamu alaikum урматтуу достор. Барыңыздар да биздин каналда көрүүгө кубанычтабыз. Андыктан бүгүн 12-си бүгүнкү автобазар баасын сиздерге көрсөтүп берүүгө аракет кылабыз. Биринчи эле баштаганда Nubira автомаркасын сиздерге көрсөтөбүз. 2000-жылкы механика 1.5 объем экен. Мотор коробка хорошая деп 80 миң сурап аткан экен. 551 15 24 15 номерине чалып кайрылсаңыздар болот. Тилекке каршы ичи бей экен, ошо үчүн көрсөтүп келем. Кузовдун состояниясы орто. Механика көрүп алсаңыздар. Бул сырт жактагы турган машиналардын баасы азыр ичине кирип дагы сиздерге көрсөтүп беребиз. Ал эми Audi машинасы экен бул. Тилекке каршы 557 07 47 37. Абалы жакшы. Сапот. Мындай балам десе, мынакей Мерс. Сапот 91 экен. Механика Мусо мотор 708 09 50 55. Көрүп алсаңыздар болот. Бул Suzuki машинасы 95 автомат 502 07 29 57. Hyundai Atos машинасы кузов ремонт керек. 98 автомат объемы 1 110 сурап аткан экен. 703 69 68 41 номерине байланышсаңыздар болот. Мынакей Volkswagen автомашинасы B5 2004 механика моно варианттары бар экен. 185 сурап аткан экен. 0762 40 номерине чалып байланышсаңыздар болот. Mercedes абалы жакшы. Бул азыр Mercedes-Benz 320 экен. 93 автомат 4 ступен 3.2 объем. Расход топлива 10-15 дейт. 2,5 сурап аткан экен. 707 97 00 28 номерине байланышсаңыздар болот. Кимде ким Mercedes алам деп пландап жаткан болсо. Honda Stream абалы жакшы. Сатылат дейт. 777 80 75 жок 778 07 57 97 номерине байланышсаңыздар болот экен. Honda Stream. Honda Odyssey машинасы абалы жакшы. 4 сурап аткан экен. 2002 2.3 объем. Байланыш телефон тилекке каршы жазбаптыр. Honda Odyssey. Абалы ортодон өйдө. 2000-жылкы 2.3 объем. 3.8 сурап аткан экен. 707 03 15 76 номери менен байланышсаңыздар болот. Honda Fit маркасы абалы жакшы.
2003 eкен. 13 779 71 44 85 номеріне байланыссаңыздар болады. Toyota Is markасы 2003 автомат, 1.5 объем, 6.7 расход, 4.7 сұрап отқан екен. 702 00 0916 номерімен байланысып сұрасаңыздар болады. Honda Stream машинасы авалы болса жақсы, кузовта кичине бар. 3,5 сұрап отқан екен. 2001 708 95 96 97 номерімен байланыссаңыздар болады. Nissan March өзгөчө жазалгалы 140 сұрап отқан екен. 98 1.3 объем, 705 90 93 90 номеріне байланыссаңыздар болады. Артқы фараларында өзгөчө түрі бар екен. Неге дағы бір Honda Accord жазалған. 2005 24 55 сұрап отқан екен. 708 31 27 85 номеріне байланыссаңыздар болады. Matiz автомат 08 2007 705 31 29 50 номеріне байланыссаңыздар болады. Авалы болса жақсы. Mercedes Kaban 97 автомат, 5 объем, 16-20 японец дейді. 6-7 сұрап отқан екен. 708 46 78 28 номеріне байланыссаңыздар болады. Авалы болса жақсы. Mercedes 280 94-8 байланыс телефонын жазбаптыр. Тілеке қаршы мынакей юбилейлік машина алам десеңіздер, Alphard машинасы бар екен. Бұл жақта 2002 объем 3 10-13 жетеді екен. Bazı сөйлесу жолменен 701 38 88 88 номеріне байланыссаңыздар болады. Авалы өте жақсы. Honda Accord мынакей жазалған спорт түрінде. 5.8 сұрап отқан екен. 2003 24 объем, 502 29 502 99 91 02 номеріне байланыссаңыздар болады. Макей, авалы болса өзіңіздер көріп атасыздар, өте жақсы. Жазалған. Matiz Porter 2002 механика 25 430 мың сұрап атады. 0990 153 100 номеріне чалып байланыссаңыздар болады.